Ese birashoboka ko amahoro arambye yagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa turi kureba ikinamico rya politike rikomeje gukinirwa mu byumba bikonje by'i Geneve mu Busuwisi, mu gihe ku kibuga cy'imirwano abaturage bakomeje kuhababarira? Ibanga rishya ryavuye mu Busuwisi rirerekana isura nyayo biri kubera mu rwihisho. Leta ya Kinshasa yashyize hanze umugambi ibanga yumvikanyeho na FDLR, u Rwanda rwahise ruwutera utwatsi rweruye. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bitanga Gasopo ikomeye kuri Perezida Tshisekedi. Niki cyishe inyuma y'izi mpinduka zikomeye? Kuri iyi nkuru wumve ibikubiye mu masezerano ya Washington nuko isura ya politike y'akarere kacu igiye guhinduka isaha n'isaha. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'ibiri kuba muri ibi bihe, reka dusubire inyuma gato. Tariki 27 Kamena 2025 i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasinywe amasezerano y'amahoro akomeye hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano yafatwaga nk'umuseke utambitse, igisubizo cyari gitegerejwe n'amahanga yose kugira ngo amakimbirane amaze igihe kinini mu burasirazuba bwa Kongo ahagarare. Ariko se nyuma y'umwaka urenga asinywe ashyirwa mu bikorwa gute? Nibyo byatumye intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongera guhurira i Geneve mu Busuwisi mu nama y'iminsi ibiri yabaye kuwa 12 na 13 Kanama y'umwaka wa 2026. Iyi ntiyari inama isanzwe, yari inama ya gatandatu y'urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano ruzwi nka GSCM cyangwa Joint Security Coordination Mechanism. Uru rwego nubwo rutavugwa cyane mu itangazamakuru rya buri munsi, nirwo mutima wishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Nirwo rufite inshingano za tekinike zo kureba niba iby'ibihugu byombi byiyemeje biri kubahirizwa ku kibuga cy'imirwano. Ikindi cyerekana uburemere bw'inama n'abayitabiriye. Ntabwo yari ihuje u Rwanda na Kongo gusa, yari irimo ibihugu by'ibihangange n'abahuze bakomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihagarariwe ku rwego rwo hejuru, ndetse umujyanama mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo by'Abarabu na Afurika abicishije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter yemeje aya makuru avuga ati ndishimira intambwe nshya yatewe mu nzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Impande zombi zemeranyije guteza imbere gahunda zo kongerera imbaraga uburyo bwo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington ku kibuga. Muri iyi nama kandi hari hateraniye igihugu cya Qatar, Togo nk'umuhuza washyizwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse na Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe ubwayo. Uko kwihuriza hamwe ko ibihugu byose kurerekana ko amahanga yarambiwe amagambo gusa, ahubwo ashaka ibikorwa bifatika. Mu byumba by'inama i Geneve, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byafashe ibyemezo bikomeye, nubwo byinshi byagizwe ibanga rya gisirikare n'irya diplomasi, ariko ibyashyizwe ahagaragara biravuga byinshi. Ibihugu byombi byemeranyije gukomeza gahunda ebyiri zikomeye zigamije kongerera imbaraga uburyo bwo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, nubwo izi gahunda zitatangarijwe rubanda. Isesengura ryimbitse rigaragaza ko zishobora kuba zirimo uburyo bushya bw'ikoranabuhanga n'ubutasi bwo kureba niba nta gihugu kiri kurenga ku byemeranyijwe hakoreshejwe za drones cyangwa itsinda ry'indorerezi zigenga ku mipaka no mu bice birimo amakimbirane. Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ikina uruhare rw'umuhuza mukuru yasabwe n'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusuzuma izi gahunda zombi. Amerika izazigaho yitonze, hanyuma izitanga igitekerezo cya nyuma n'umurongo ngenderwaho mu nama itaya GSCM izongera kubera i Geneve kuwa 16 n'uwa 17 Nzeri 2026. Bivuze ko kwezi gutaha kundi gushobora kuzaba ukwezi kw'amateka k'umutekano w'akarere kacu. Nibyarangiriyeho, impande zombi zafashe icyemezo kireba igisirikare mu buryo butaziguye. Bemeranyije ko mu kwezi k'Ukwakira 2026 hazaba inama yihariye yo gutegura ibikorwa bihuriweho yiswe Trilateral Planning Conference. Iyi nama ifite intego imwe rukumbi ikomeye: kuvugurura amabwiriza agenga
ibikorwa bya gisirikare aribyo bita operations order mu rurimi rw'icyongereza. Bivuze iki? Mu mvugo yumvikana bivuze ko ingabo ziri ku rugamba, zaba iz'akarere, iza leta ndetse n'ingabo mpuzamahanga zigiye guhabwa amabwiriza mashya asobanutse y'uko zitwara mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yigize akaraha kagehe mu mashyamba ya Kongo. Ariko si ibintu byose byagenze neza ijana. Oya, hano niho ibintu byatangiye kuzamba ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yazanaga ku meza y'inama ikibazo cya FDLR. Tugeze ku mutima w'iyi nkuru. Ikibazo cya FDLR, uyu mutwe nyeshyamba ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, wakomeje kuba igisebe kidakira ku mutekano w'u Rwanda ndetse n'akarere. Mu nama y'i Geneve, intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamuritse gahunda yazo nshya yiswe DDL. DDL ni mfunyanfunyo cyangwa ni mine yumvikana nko kwambura intwaro abarwanyi, kubasezera mu gisirikare no kubasubiza mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ni disarmament, demobilization and reintegration. Kinshasa yasobanuye uko iteganya kurangiza ikibazo cya FDLR ndetse n'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO zihabwa umwanya wo gusangiza abari muri iyo nama ubunararibonye bwazo mu gukora ibikorwa nk'ibi bya DDL. Mu myaka isaga 20 ishize, ku isura y'inyuma byumvikana nk'aho ari ibintu byiza, ariko isesengura ry'u Rwanda ryahise ritahura ikintu gikomeye gihishe muri iyi gahunda. Muzirikane ko mu mpera z'ukwezi gushize, mu mpera za Nyakanga 2026, leta ya Kongo yagiranye amasezerano y'ibanga y'ubwumvikane na FDLR. Iyi gahunda ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagenderagaho i Geneve yari ishingiye kuri aya masezerano yo muri Nyakanga, aho gushingira ku masezerano mpuzamahanga ya Washington yo muri 2025. U Rwanda rwahise ruyamaganira kure. Intumwa z'u Rwanda zabwiye izindi mpande ko ruzinutswe iby'amasezerano yohereza FDLR. Amasezerano ya Washington yumvikanweho na bose, asaba leta ya Kongo gusenya burundu umutwe wa FDLR kuko ari umutwe w'iterabwoba. Asaba ko nta hantu na hamwe ingabo za Kongo FARDC zigomba gukorana nawo cyangwa kugira umufatanyabikorwa mu bya gisirikare. Kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashakaga kwemeza gahunda ya DDL ishingiye ku bwumvikane bwayo na FDLR, u Rwanda rwabibonyemo nk'uburiganya bwa diplomasi bugamije gukingira ikibazo uyu mutwe no kurogoya umwimerere w'ibyasinywe i Washington. Iki nicyo bita gushaka gukemura ikibazo ushaka uko ucyongerera igihe. Ntabwo u Rwanda rwari kwemera ko FDLR ifatwa nk'umutwe usanzwe wa politiki ukeneye kuganirizwa mu gihe hari umutwe ugamije guhungabanya umutekano warwo. Ese amahanga yabyitwaye mate nyuma y'uko kutavuga rumwe? Ese ibihugu by'ibihangange byashyigikiye nde muri uru rubanza? Hano niho ibintu byafashe indi sura. Ku itariki ya 13 Kanama 2026, umunsi nama yasozwagaho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA n'ibindi bihugu by'inshuti byo mu burengerazuba bw'isi bishyize hamwe byasohoye itangazo rikomeye. Ibihugu byose bihuriye mu itsinda rizwi nka ICG, International Contact Group, rishinzwe gukurikiranira hafi ibibera mu karere k'ibiyaga bigari. Itsinda ICG ryatanze gasopo idasubirwaho kuri leta ya Kinshasa. Mu itangazo ryabo bavuzemo bati leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gusenya FDLR bidasubirwaho nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington. Iri jambo gusenya ryakoreshejwe n'abafatanyabikorwa ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rirakomeye cyane kuruta ijambo gusubiza mu buzima busanzwe DDL Kinshasa yashakaga gukoresha. Itsinda ICG ryanibukije leta ya Kinshasa ijambo kurindi ko gukorana na FDLR muri iki gihe bihabanye cyane kandi bivuguruzanya n'ibyo yemeye ubwo perezida wayo yasinyaga amasezerano y'amahoro ya Washington umwaka ushize.
ibi byatumye Kinshasa yisanga mu mfuruka itagira hihungira. Amerika n'Uburayi byahaye u Rwanda ukuri ku kibazo cya FDLR, berekanye ko niba Kongo ishaka ubufasha bw'amahanga mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwayo, igomba kwerekana ubushake bwa politike, igakata umugozi wose ihuza na FDLR, yaba ubufatanye bwa gisirikare, ubw'intwaro cyangwa ubw'amafaranga. Nta mikino yindi yemewe. Kugeza ubu amasi yose ahanzwe i Geneve mu kwezi gutaha kwa Nzeri, guhera tariki ya 16 kugeza iya 17. Ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izemera guhindura gahunda yayo, yemere gusenya FDLR mu buryo bwa gisirikare no kureka gukorana nayo, cyangwa izakomeza gukina diplomasi yo gutakaza igihe, ibintu bishobora gutuma intambara yongera kubura ku buryo bweruye? Icyo tuzi neza nuko inama yo mu Kwakira 2026 iteganya kuvugurura amabwiriza y'ibikorwa bya gisirikare, Operation Order, izaba imwe mu nama zikomeye cyane mu mateka ya vuba aha y'akarere kacu. Bizasaba leta ya Kongo gufata icyemezo gikomeye, hitamo amahoro ya Washington cyangwa guhitamo FDLR, na n'ubu ikomeje kwishyira mu kaga imbere y'amahanga. Wowe urabibona ute? Ese urabona igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizakemura ikibazo cya FDLR burundu? Ubona inama itaha ya Geneve izatanga umusaruro cyangwa n'andi mananiza asanzwe? Ndagusaba gushyira igitekerezo cyawe ahandikirwa ubutumwa muri comment section down below, aho hasi iyi video tuganire. Niba wanyuzwe n'iri sesengura, kora like, usangize iyi nkuru abandi, kandi ukore subscribe kugira ngo udacikwa n'amakuru yacu acukumbuye kuri Geopolitics n'akarere k'ibiyaga bigari. Ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana.